الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariyami si ikawagama Islam, biyan tugtanu su Allah nagusila watantanu su nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si tanu kapapantagi sa giyang kaiya ulan-ulan na Sha'ban. So pirabuaya gawi na pakataling umarakatan wagi ang kaiya bulan na Ramadan. So panganintan mo si iku Allah subhanahu wa ta'ala ami sampay sa mga umur tanu sagi ang kaiya bulan na Ramadan nagutawfikan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sagi ang kuto ang mga galabak ang mga pipiya agutarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala so mga galabag kepasad tanusagi ang kaiya bulan na Ramadan. Sabab sagi ang kaiya karanid na giyang kaiya bulan na Ramadan na adna ang mga ilmu katao kailangan si iku Muslim katukawan tanu sagi ang kaiya bulan na Ramadan. Ayaman na mga pagariyami si ikawagama Islam, mga bubayami si ikawagama Islam na paganad tanu agyang kuto mga ilmu, mga katao matatago sa agyang kaiya bulan na Ramadan. Lagi kailangan din si iku Muslim agyang kuto din yan di ka preparadui sa agyang kuto penggalabakan niya na sibba si iku Allah an mabaloy paman na simba dudu nagyang kutua so agyang kutua manusia nagugiyu tu ikarani agyang kutua katerima ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paganayron ama pumagusaytan nagyang kutua kababaloy o bulan na Ramadan na paliugat paman na ginani mala agyang kaya bulan na Ramadan na ditan waya di promasaya nakagi paliugat si erakatan waya ang mga Muslim. Pada kaaluitan nagyang kutuan tunay hikmah antap wagama Islam sa agyang kaya di kategori si iku bulan na Ramadan. Kaaluitan wagyang kutua talo ukit wagama Islam sa agyang kutua paman na ibtus sa agyang kutua kapakasul dagyang kutua bulan na Ramadan. Nagu antaa i mga tao kapapaliugatan sagyang kai katiger udi nakapusa sa iku bulan na Ramadan. So mga ulama tanu na miyat teruiran agyang kai di kapamuasai sa iku bulan na Ramadan. Udi nagyang kuto kapusa utaw katigro taw sa iku Ramadan na padanan sa giyang kutuwa arkanul Islam. Katawan tanwa aya pulaus wagamatan wa Islam na giyang kutuwa 5 arukunian. 5 pulaus na maapadu na giyang kanan as-sawmu Ramadan. Padu na giyang kutuwa di kapus sa iku bulan na Ramadan. Na giyang kaipan na kapamuasai sa iku bulan na Ramadan na maapdanan sa giyang kutuwa paliugat ini paliugat wallahu subhanahu wa ta'ala si iku miyamaratya. Nagukatawan si iku agamatan wa Islam agyang kai paman na kababaloy upwasa nesisitatanu paman na ditan waya mi penderayno sa katanwa mga Muslim saka Muslim abay yagu Muslim adatu na dingkay dinaya mi penderayno nagyang kaiya bulan na Ramadan.
Aya dalil tanusa nagyang kuto mi aloy sa Quran agu sa gyang kuto hadithu Nabi tanwa Muhammad agu gyang kuto kiyatimuan sa iko mga Muslim. Aya dalil sa Quran nagyang kuto katru wallahu subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بمعنى أن mga ulama agyang kuto akyagira والله سبحانه وتعالى akutiba na inipmaanay ranun agyang kuto furida ay mana na inipaliugat agyang kuto di kapusai o mga Muslim sa ikubulan na Ramadan. Bati antano udi na paman na antano samarana wagyang kuto katru wallahu subhanahu wa ta'ala antano masabut pia-pia. Yang kana na ayat na mialoy wallahu subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-Baqarah. Atigu wallahu subhanahu wa ta'ala hay sumia maratiya ini paliugat rakanu su puasa lagid ukini paliugat nun kusira na miyaw na anyo ang kanu makapananggila o to mga pagariya. Aya mialoy nagyang kutuwa ini paliugat rakatanu sama nuto nagyang kaiya bulan na Ramadan na paliugat siya rakatan waya ang mga Muslim. Aya mana paliugat para pamanak ketukawan tanu na aya paliugat na agyang kutuwa belasan wallah agyang kutuwa tawa penggelebekun. Maana alang ulangwan umya aluy wallah agumya aluy unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam abalas ama papadalam sagyang kaya bulan na Ramadan na upun gelebekaw taw mamuasa tigr sagyang kaya bulan na Ramadan na imbagayron uto wallahu subhanahu wa ta'ala. Imbagayron wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa yu'aqabu tarikuhu na siksaan wallah. Agyang kutuwa mga tao imbagakiran anta aka ipenderay no nira nagyang kutuwa kapamwasai sa ikubulan na Ramadan. Nagina ni paliugat. Na mamimikiran tano mga pagariyami sa ikuagama Islam. Giyang kaibsa puasa na paliugat sa irakatan waya wallahu subhanahu wa ta'ala. Nesisitay ni apaman naditan waya mi penderay nun ang mga Muslim na kailangan din nagyang kuto mari paradutan wa mga ginawa tanu sa giyang kuto kapamwasa itanu sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Tigu wallahu subhanahu wa ta'ala nasa tao akapantagan rakano o di na tigu wallahu subhanahu wa ta'ala suulan-ulan na Ramadan inipantagun o di naron inipantag kini turun ko Quran paman ayab sa masa mini turun sa Quran na agyang kuto ulan-ulan na Ramadan agyang kuto Quran na turuan kung mga manusia gumanga rarayag karina turuan nagu paduman kau tu mga pagariang misi ko agama Islam. Pada kesabutan saya nagyang kaiya ulan-ulan na Ramadan na isad na galebek mapi penggelebekan tanuro nagyang kutua betia tanu sa Quran. Api agyang kaiya Sya'ban. Apaman nagyang kaiya ulan-ulan na kapapantagan na sumanga miyangaw na antan wa mga tao nagyang kutua paman na di sinandan ni miri paradu sayad na di di mi preparadu sa gyang kaya ulan-ulan na Ramadan nagyang kutua betiasiran sa Quran. Oy, betiasiran sa Quran mi ali panagyang kutua igira asumyul tu Sya'ban nagyang kutu timuunira nagyang kutua mga dia katiran nana matimuiran na saka mau tu ipembagayran si iku mga tawa mga miskin uli nagyang kutua kapapatutan sa gyang kutua dia kan pamparana paman ay antapiran roon na para sa mga tao na adna diran di mi preparado si iku bulan na Ramadan. Nagugyang ka iya Quran na turuan aya si erakatano ang mga tao. Agyutoy kailangan na di tanod di mapaganad ang mga Muslim. Benar-benaran tano
Imaswatan wagi yang kaiya paman na kabatiya sa Quran, sabutuntan wagi yang kutua ma'ana wa Quran, kasi matatag wagi yang kutua turuan sa arakatan wa mga tao. Ay dapat ka upaman na miyagintaw ka sa dunia na taman sa miyaw makaagi ang kutua kapatay na di ka din matao matiya sa Quran. Sa mauto na ayad na minindiray no nakapagariyakan, nabubayakan sa iku agama Islam, naging kutua turuan, wallah sa iku mga tao. Amadakal paman na mga tao. Pira-piray mga tao, paman na ginataniran sa dunia, nadasiran din na makaswa matiya sa Quran. Dairan din na mapagana dagyang kutua kabatiya sa Quran. Naipakay sira katano, paman na malautwa ka sendita anta ka di mala ka sendita. Na mala ka sendita mga pagariyakan sa iku agama Islam. Pagusayin tan wagi ang kaiya paman na mga usayan wagamatan wagama Islam kaparay ni si iku mga ginawa tano. Kalimutan wa mga ginawa tano. Ugupan tano wa mga ginawa tano. Adem penamalalam mga umur tano. Nasitan wa ki usaran sagyang kai paman na ipaguntung tano ko dunia na ayamala na sa alungan na mauri. Panabenaran tano imaswatan wagyang kai turuan rakatan wallah ginan sa Quran. Giyang ipanabnaran mga pagaryami si iku agama Islam. Giyang kutuasay si iku dunia na matagrakatan wa na napipur wagamatan wagama Islam. Nanay no kuno paman yan na si itano paman udin ayatan no paman bagan saura sagyang kaiya paman na mga galb karunon mapapadal magyang kutua mga balas wallah runon mapapadal magyang kutua ikasusuat wallah sirakatan wa mga tao. Gyang kutuba paman na gyang kaiya paman na Quran nandudunu nagyang kutua paman na mga rarayag karin aturuan agu paduman si iku mga manusia. Uway. Naay dapat yung mga pagariyakan si iku agama Islam paman na miyawmatan wagyang kutua kapatay. Miyawmatan umalakal maut na datanud nari maswa. Datanud nari paman na makilala agyang kutua mga batang sa iku Quran. Agyang kaya Quran na ayaka pagaluyaw ng mga ulama na ginang paniluga o ahlul jannah. Paman na sumanga tao apakasul sa iku surga na ginan kusarira na basa katero sa paman na kapakasuldiran sa iku surga. Na ay dapat yung mga pagarya. Ay dapat ka upaman na miyaw makadno kapatay. Na miyarigu kapan na nagyang kutua paman na minilebeng kah na nagyang kutuba ay masakit na dengka din maswa matiya sa Quran. Mga pagaryakan sa iku agama Islam, tigu Allah subhanahu wa ta'ala afaman syahida minkum asyahra falyasum. Ayamana ito na tigu Allah subhanahu wa ta'ala nasa tao Roma o tarkano kuulan-ulan na Ramadan na pusaw. Auto. Gina ni dalil mga ulama sa tao Romaot. Paman na rautan niya nagyang kutuwa ulan-ulan na Ramadan na pusaan tan wagyang kutuwa Ramadan. Wanita no si iku Allah subhanahu wa ta'ala irauto nagyang kutu mga umur tan. Tigu mga ulama al-amru lil ujub yang kutua paman na kaya sugu Allah subhanahu wa ta'ala na aya mapmamaanaw to nagyang kutua paliugat si iku mga muslim. Paliugat din sa tawa raut rumaut kubula na Ramadan ay mana na miraut sa umur yan. Kubula na Ramadan na kailangan din nakapakapamuasan yan, kailangan din nakapakatigriyan sa giyang kutua kadulo si iku bula na Ramadan. Na mga pagaryami si iku agama Islam. Mapakayagi ang kaiya Ramadan na pakauman nagi ipaman na mulimpusa na Ramadan na paman na seged si arakatano. Naditanwaya balwi na lagi dagyang kutua kipos o mga Ramadan. Apaman yan na miadaray nun tano.
datan manggelebek agiang kutua mga gelebek kami yang makalala ibalas mamagitong tanu mga pagaryamisi iku agama Islam. So kapatay na benar adin na masana kumatano umalakal maut. Aya kari na mga pagaryamisi iku agama Islam na pira-pira si iku mga tunganay tanu. As iku miyay po sa Ramadan na paman na mabagresiran da abayran na panyakit. Ugaid na miya nagtanu siran agi na taniran su dunia. Gina taniran su dunia. Paman na sakan na madagala paman na miya si maakano. Si kumiyay po sa Ramadan nagyang ko to paman na di taon din na idada ito ba kawafat. Kagi mabager adis paman na mabager da aban yan na gedaman. Ugaid na gyang ko to ba takdir wallahu subhanahu wa ta'ala miya magyang ko to ajal na badan na miya wafat gyang ko to manusia. Nagyang ko to ba gyang kaya bulan na Ramadan na manabnar tanu saya mga pagaryamisi ko agama Islam. Mga bubayamisi ko agama Islam. Panamaran tanu o di na pelubaan tanu sauki ti maswatanu o anto na mga galabak mapapadalam sa giyang kaya bulan na Ramadan na miya makalala ibalas na bagan tanu sa oras na ayat tanup manari panamaran mga pagaryamisi ko agama Islam. Ikadua dalil agyang kaya puasa na rukan wagama Islam anta akapaliugat nagyang kutuatigu nabitan wa Muhammad bunyal Islamu ala khams biya nagumbelay su Islam paman na pimbelay biya nagumbelay su Islam sagyang kutu paman na lima na mialui unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang kutu wa sawmi Ramadan nagyang kutu adikapus sa iyong mga tao sa ikubulan na Ramadan. Na sa mga ulama tanong natigir na giyang kuto ang mga hadith ama katuturo sa giyang kaiya bulan na Ramadan na paliugataya sa iku mga Muslim na tantuanan amadakal agulumulangkap sa iku mga tao. Paman na giyang kaiya inaluitano na matagabid na ya isa sa giyang kuto ang mga hadith inaluinabitan wa Muhammad agiyang kuto bulan na Ramadan na rukun wagama Islam agupaliugataya sa iku mga Muslim. Nagyang kutubo ang mga pagaryamisi ko agama Islam. Dita no mabaloy giyang kaya mga ginawa tanu madaray nun sa giyang kutu ang mga paliugat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayad na mapian nagyang kutu kapungunutan tanu. Gura okon tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala giyang kutu limu iyan, giyang kutu rila iyan, giyang kutu tawfiq wa Allah subhanahu wa ta'ala. Madakala mga tawa ditufikan wa Allah sa giyang kaya bulan na Ramadan. Na panabnaring ka pagarya si ikwagama Islam si ipman miito nga ginawang kasagyang kutwa ini kalimu wallah tawfikan wallahu subhanahu wa ta'ala bigan wallahu subhanahu wa ta'ala sa bubaya akya prumasayan yan nagyang kai aku maabulan na Ramadan kaprumasayan yan kapanambuyangan yan sa mga sunnah kapanambuyangan yan sa mga tahajud kebatiyan nun sa Quran kekhatam yan nun sa Quran makapsusadakaw napakabagayron sa dikat utamukiyan naginan mga pagaryami sa iku agama Islam. Yang kutwa ijma o mga Muslim paman nagyang kutwa kiyaw pakat o mga Muslim. Basta Muslim na maapod sa giyang kutwa paman na ayad paman na katawiran o di na swairan nagyang puasa na paliugat nagyang kutwa diron di kapus sa iyo mga tao. Paman na paliugat si iku Muslim agyang kutuwa kategorian si iku bulan na Ramadan. Wa anna man angkara kafar. Nakataya mga pagaryamin si iku agama Islam. Paman na pengening ko si iku Allah paman na ditanup kemaratabatan. Agu paman na kaliwanagan su mga ginawatan. Agyang kaya katuro mga ulama asatawa ungkir niyan. Ay mana na labudun niyan. Madaraynun sa kaniyan. O di na paman naging utwa ungkir niyan naging kuto di ka pamuasai sa ikubulan na Ramadan na kafar. Na mimbelo ya kafirati gu mga ulamatan. Wala iyadu billah. Ilidastanurun wallahu subhanahu wa ta'ala. Maana mga pagaryami si agama Islam. Yang kaya bulan na Ramadan na makapumakot tano saya dia lang alam. Maka benar-benar tanu saya
paman na isampay tanu sa iku mga tunganay tanu, mga pagari tanu, mga lulot tanu, mga ginaway tanu, apaman nagyang kaya bulan na Ramadan na kailangan na dini mi penderay nun o mga Muslim kapaliw taya agusatawa ongkir niya nagyang kaya akapusa isi iku bulan na Ramadan na tawa miya kafir na ikalimutan o di na ipangaling gagawtan wagyang kuto mga tunganay tanu, mga pagari tanu. Apaman yan nadiram panasasabutan o di nadiram pan makakanal o bagyang kaya bulan na Ramadan na paman yan na ubes o sutaw na di niya na ya panabenaran anta akad madaray nun sa kanyan na miya kafir sa kanyan. Miya kafir sa kanyan. Nagiin na paman na kanaba ini kasi miya kapuon apaman na kukuman si iku mga paman na gilagidam ya paman na mga itu isabot kagiin na paman na sid na ya miya kapuon sa giyang kuto mga laulama tanu giyang kaya pugusaran tanwa kitab na aya sumyurat saya na giyang kuto mala ulama abibigupin sa giyang kaya masa tanu ayang ngaran yan na si Salih Al-Fawzan na mala inya ulama o sira ni paman na mitro saya giyang kaya paman na kitab paman na pagaluiniran nun na matagubid na ya pugusin o paman na gilagidami ang mga paman na mga tawa mababa-isabot nagyang ko to ba ayad na kailangan si Arkatano inuirang panayam yatero inuirang panayaman ini surat kagid na ni paman na marani at titu sa gyang ko to paman na hukuman nagyang ko to tao paman na ungkir niya nagyang kai di kapamo sa isi ikubulan na Ramadan. Si tanok man sagyang kaya antunay hikmah, antunay antap sagyang kaya paman na dikatigri sagyang kaya bulan na Ramadan. Antunay antap waga matan waga Islam. Nami aloy mga ulama tanwa tigiran nagyang kaya dikapamuasay utaw na ipsuti kunaya. Nagu iplumpiyo sagyang kuto paman na mga ginawa tanwa. Naman ito mga pagariyamisik waga Islam. Yang kaya bulan na Ramadan na aya paman na pangangawidain nagyang kutuwa suti niyan su mga ginawa tano. Palumpiyo niya nagyang kutuwa mga ginawa tano. Gulalan sa gyang kutuwa mga ulaula, mga dadabiatan paman na arradi'at wa al-arradi'a gyang kutuwa miya makarata-rata ulaula. Apaman nasa katanong manariya mga manusia na ayad na kadru Allah sa gyang kuto hadith qudusi na tigyan na kullu bani adam khata'in paman na langun umbuwata no adam na gyang kuto kedusa keribat o di na gyang kuto kadru Allah tigyan na innakum tukhti'una bil laili wan nahar mataana sa kanu mga tao na kedusa kanu keribat kanu sa iku mga kagagawi gusto mga kadundo na kailangan ng mga pagariya nagyang kuto makapumangkutan o ayad na mapanggalabakatan o nagyang kuto perilaan tanu wallahu subhanahu wa ta'ala na paman na nagyang kaya puasa na pelumpiwan yan sutaw sa gyang kuto mga rarata aulawla nagugyang kuto paman na mga rarata ketagu sa iku mga manusia inuto mga pagaryamin si kuwagama Islam na kagi mapakaito iyan agyang kuto lalan o syaitan sa agyang kuto ang guta o manusia kauto paman na upunso tao na mamuasa tigres kanyan sa agyang kaya bulan na Ramadan nagyang kuto kaya pamuasan yan na mapakasimpitian anta aka mapakaligtian nagyang kuto lalan o syaitan sa gyang kuto manusia ay mana na mapakaito yan nagyang kuto budi ukrakaw di nakapakabinasa rakaw syaitan paman na may tu agyang kuto kapakararadr ka agyang kuto paman na kabinasaan o syaitan kagi mata nagyang kuto syaitan
na pugukit sa kaniyan sagyang kuto manusia si kumbuwa anu Adam majradam na lagid nagyang kuto kap pugukit agyang kuto rugu utaw sagyang kuto lawasian ay mana na miyak kalebu-lebu dagyang kuto paman na agyang kuto kap kunsi arakatano kap budiw karakatan o syaitan kasadin sagyang kuto paman na kaprarga mga rugutan sagyang kaya lawasano na yuto din naman bu ikaprarga o di nakapagukito syaitan sa iku mga ginawa tanong. Amay ko natigo mga ulama asutaw na kumyan anta kamininam paman na upun sutaw nalalayo nagyang kuto kapkanian kappaginumian pakausug imbasa tatanafsuhu lisyahawat nagyang koto akalakaan sa ginawa niya nagyang koto pimberang kebubayaan niyan paman na kalakaan sa ikong mga tao paman nagyang koto akiyakan niya kinamiyan nagyuto imambu kesabapan apakala agyang koto bubayaan apakala agyang koto paman na panaguntaman niyan sa iku dunia wada'ufat iradatuha na makalubay agyang kuto kapungunutan yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala ay apakala nagyang kuto bubaya yan si iku dunia si iku languan taman kelakaano nagyang kuto paman na bubaya yan langun taman na paman na ipangasiginian kelipatan yan nagyang kuto paman na kapungunutan yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala wa qallat raghabatuha fil ibadah nagirap na sutaw na paman na pakausug lalayo nagyang kuto kapkanian kappaginumian na mapakaito yan nagyang kuto bubaya utaw sagyang kuto simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala ay mana na pumukan na sutaw ira manutwa lalayo nagyang kuto kausugian lalayo din nagyang kuto paman na kapkanian na isaw to papakaito yan nagyang kuto paman na bubayatan si iku simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala ugay dating mga ulama nagyang kuto kapamuasa alalaksu min dhalik na paman na supaka agyang kuto mi alitano ayaman na niyan na sutaw na kagutaman sutaw na paman yan na kawaw nagyang kuto ba paman na ayad na matatago sa ginawa niya nagyang kuto paman na ayad na kabayaiyan nagyang kuto rilaan sa kaniyan wallahu subhanahu wa ta'ala pakala agyang kuto simbon yan si iku Allah keturdunia nagyang kuto paman na mga sambayang keturdunia nagyang kuto mga sunna paman na ikagudi nagyang kuto mga galabak o di nagyang kuto mga kater o mga rarata diskaniya na makapumaganta diskaniya na makapsuruyan paman na ginani suguan o puasa si iku manusia ayat pakala nagyang kuto simbon yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala uway at iku mga ulama tanwa su puasa nagyang kuto ba paman na mapakaito yan nagyang kuto kabubay itano sagyang kuto paman na dunia paman na mapakaito yan suta mapakaito yan ako manusia ay isugu puasa si iku manusia nagyang kuto mapakaito yan nagyang kuto bubaya utaw sagyang kuto dunia paman na mapakaito yan uto wa targhibu fil akhirah na ay mapakala yan si iku manusia nagyang kuto paman na bubaya yan si iku alungan mo paman na ayad na kapikiraw taw nagyang kuto rilaan sa kaniyan wallah ayad na paman na kapikiraw taw nagyang kuto kabubayan sa kaniyan wallah ibghirun wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kuto paman na mga balas mapapadalam sa gyang kaya bulan na Ramadan ibghirun wallah nagyang kuto kasurgaan yan naginan paman nagira sutaw na miyamuasa na isaw to pagkasugu sa giyang kuto paman na sutaw na makapangalim babaan si iku Allah subhanahu wa ta'ala sutaw na paman na kagurao kiyan si iku Allah subhanahu wa ta'ala relax kaniyan wallah maswatun su Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kuto man ang mga tao di nagyang kuto paman na mga tao di din pemuasa nagyang kuto din na ketagukiran na may tubo akala si iku Allah gyang kuto man nakapkuno manusia sa gyang kuto mga kadulo si iku bulan na Ramadan na miyakala lautwa kadustaan naman uto ayad na miya pukas iku tao nagyang kuto mamala kaya si iku Allah subhanahu wa ta'ala miya pukas nagyang kuto paman na kalak si iku Allah subhanahu wa ta'ala andu manay kapakaraw kuman utaw kapaman na paginam sutaw
apaman nagyang kutua mga oras mga kadundu na ini sapar wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutua paman nakakanago gyang kutua kaino na isa to mga pagariya misi ko agama Islam apaman na resulta gyang kutua paman na dikaptigro taw dinya nakapamuasa. Padirwa mialo yung mga ulama na ayakon na paman na anta pagyang kaya dikapamuasa sa gyang kaya bulan na Ramadan nagyang kutuba paman na kububay ang kun o mga tao agyang kuto paman na ipangali mo mga tao agyang kuto mga pagarira na mga miskin wa ihsasu bi alamihim nagukagedam o mga tao agyang kuto magagedam masakit o mga miskin akaw to mga pagarya ay mana nagyang kaya bulan na Ramadan na lagi dayo madrasa paman na ipangduon yan sa iko mga tao pamangduon yan sa iko mga tao agyang kutua paman na kababayan o tawag yang kutua mga miskin ipangaling gugaw o mga tawag yang kutua mga miskin kasagyang kutua paman na mga kadundu kubula na Ramadan na ipangandoon yan sa iko mga tawag yang kutua paman na uli na pakigedam yan sa iko mga tao mga Muslim agyang kutua paman na masakit paman na kagedam o mga pobre mga miskin sabab sa giyang kutua paman na di kapamwa sa utaw na kagedam yan agyang kutua kasakit agyang kutua kaor agugyang kutua paman na kawaw kauto paman na sumanga Muslim uli na agyang kutua suwad na rakiyan paman na mga tawa mga kawasa anta aka pagkaguga nagyang kutuba ay akapagadaman yan sa gyang kutua kasakit magagedam mo pobre kanyan na paman na saulambu apaman nakakagadaman yan o nagyang kutua mga pagaritan o mga miskin mga pobre nagyang kutuba tenday o kawayagiran tenday nagyang kutua kapangginawiran nagyang kutua paman na magagedamiran din nagyang kutua kaor gyang kutua kagutam gyang kutua kawaw apaman na madagal sa iko mga pagaritan o kapakaya makaisisa makakan sa iko paman na suldo kagagawi o di na suldo paman na gawi paman na umakautu na di makagabi na di makapita yun ni paman na gedaman o mga pagaritan o mga miskin naginan mga pagariya misi iko agama Islam paman na isa na ipengdo o bulan na Ramadan paman yan na gyang kuto sutaw na paman na kagedam yan agyang kuto magagedam agyang kuto paman yan na mga miskin agyang kuto sa mga pobre si itanop man sa agyang kuto anto na idikapuun paman na isay niya kailangan na makanaltano anto na paman na dikapuun agyang kuto kaptigirtano anto na start agyang kuto puasa paman nagyang kuto mga kadundo mga gawis ikubula na Ramadan na andi kang ganda katano kuman nagu anda pamani paman na kambuka tano ka paman na kambutala tano sagyang kuto paman na puasa tano so mga ulama natigiran di po natigi nagyang kuto paman na kipapaliugatan sa iko kapamuasa sa iko uman nakapita bitulu'il fajr tsani nagyang kuto paman na katuro nagyang kuto fajr tsani paman na mau magyang kuto oras ikadua fajr paman na aya kalalaya man tano nagyang kuto mau magyang kuto subu andad ni kapag bangiron mau magyang kuto oras sa subu pagbangan na samaw to ng ganda katano din na kuman agu paman yan na ay ganda katano agyang kuto mga galba kaini sa para katano agama tanwa Islam so mga ulama natigin na ginan so paman na ginan so maputi o di nagyang kuto paman na maliwanag al-mu'taridu fil ufuq paman na kakilang sa gyang kuto langit andid ni paman na maylay utawag yang kuto maputi paman na maliwanag sa gyang kanan langit tuman para sa langit kakilang nagitud ni paman yan na kiyaw maagyang kuto paman yan na oras subu di nagyang kuto oras sa fajr agi so fajr na do mga pagariya misi ko agama Islam gyang kuto tigtan wa fajr al-kadhib agu fajr as-sadiq gyang kuto pagana fajr na pakaputi ugi na kedebu gyang kuto kaputi yan sa langit bida ugi kaya ikadua paman na fajr
gina ni paman na biyaloy mga ulama tano paman na dipu nagyang ko to adikat tigrutaw kapaman nagyang ko to maliwanag na namita taros nuto pagkaliwanag nuto taman sa sumbang nagyang ko to alungan. Nayap man na paman na kapenggenda katano udi nagyang ko to ba kakuma nagyang ko to oras paman yan na kambukatan nagyang ko to wayantahi bi ghurubi syams. Ni paman na mau maagyang ko to kasedep walungan. Ay mana na mau maagyang ko to maghrib pagman subilal sa agyang ko to kayaw mau maghrib na samaw to na nakapakay na batalan na utaw agyang ko to paman yan na puwasan yan. Why? Ayakatru wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayakatru wallahu subhanahu wa ta'ala natigyan na fal'ana bashiruhun yani az-zawjat. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Ayamana nan mga pagariyam isi ko agama Islam, mga bubayam isi ko agama Islam, agyang kana nakatero Allah subhanahu wa ta'ala. Natigu Allah na imanto na pakiprurada kanukiran. Ayamana na sumanga karuma, sumanga karuma mga bai. Natigu Allah subhanahu wa ta'ala al-an. Paman na iman to napakiprurada kanu iran gumbelu agum bubanu ganiyo so pitakadir kanu wallahu subhanahu wa ta'ala gukang kanu guino makanu taman sama payagar kanu suguris amaputi ko guris amaitam afajar ayamana na mapayag si ku mga tao paman na ilay nila nagyang kaya langit na napaman na kapayakira nagyang kuto guris amaputi ko guris amaitam sa gyang kuto fajar. Orian yan, natarutupan yung sukatigar sa taman ko kagagawi ay managiyang ko to katero Allah subhanahu wa ta'ala na nabas mapayagos ko mga tao agiyang ko to paman nakapakaliwanag agiyang ko to paman yan na langit na nagyang ko to paman na klusanira nagyang ko to paman na kapkaniran nagkapaginamiran paman na tigresiran taman sa paman na di paman sumadap so alungan. Giyago to agitro Allah subhanahu wa ta'ala atiyan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr an yattadhiha bayadan nahari min sawadi layl. Tigu mga ulama tanwa makarayag mapayag agyang ko to paman nakapakapuputi agyang ko to langit paman na sulda agyang ko to kadun daw sa agyang ko to kapakalibutang agyang ko to kagagawi. Sama no to nakapkeda paman nakapkedad nagyang koto sumbi sukadaw daw nakapkedad na mampu agyang koto paman nakapakalilibutang o di nagyang koto kagagawi. Mga pagariyam isi ko agama Islam sa tanupman pagusay nagyang koto paman na anto na di kapakapuun o di na paman na anto na mga tuos sumyol nagyang koto bula na Ramadan paman na anto na kituus tano paman yan na sumyulid subula na Ramadan nakagimada kala paman na gyang ko to di paman na kebergan sa gyang kaiya kapakasulda gyang kaiya bulan na Ramadan na miya kalubul-lubudai mga pagariya talwa ukit paman na inaloy o mga ulamatan daman na riya mata say abitiyara sa gyang kaiya paman na di ka paniya tao mga Muslim gyang ko to kapakasulda gyang ko to bulan na Ramadan. Aya paganayaw kita no din waya para paman na di kanu din na paman na kergenan sa gyang ko to di ka paniyata. Aya paganayaw kita na ru'yatu hilalihi. Qala ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Paman na gyang ko to maylay suulan. Basta maylay suulan sa gyang ko to ikatlupulo kagagaw isi ko Sha'ban. Paman na gyang ko to paman na tigtano ika-20 Agusyaw si ko Sha'ban ugi nagyang ko to kagagawi roo nagyito ikatlupulo kagagawi isi ko Sha'ban way na paman naro tano peniyata na basta maylay suulan na sama no to nagyang ko to paman yan na kagagawi na kanaba uto ikatlupulo kagagawi isi ko Sha'ban kagito paganay kagagawi si ko paman na bulan na Ramadan sumyul su Ramadan away sumyul su Ramadan sama no to na aya bilangan no Sha'ban nagyang ko to 20
agusyaw su Sha'ban. Way, naginan mga pagarya. Way. Basta andin ni kailaya uulan, nasa manuto na miya kasulad su bulan na Ramadan. Anto na ukit ay kadua. Tigo mga ulama ash-shahadatu ala ar-ru'ya aw al-ikhbaru anha. Paman na basta kun adna siksi amyele suulan. Adna siksi paman na miyele suulan anta ka adna tirurakatano amyele niyan suulan. Naginan mga pagarya. Paman na pumuwasatano kun natigo mga ulama sagyang kutwa kilaya sagyang kutwa ulan ayam miyakailero nagyang kutwa tawa mauntul mukallaf akapapaturayan. Nana wayakfi ikhbaruhu bidzalik apaman na basta isampay niyan ibalita iyan tiruon niya na miyele niyan suulan na apaman na kaya sukudan utuat tigo mga ulama perhatian tanos kanyan sabaw sa giyang kutwa apaman na masisifat yan na giyang kutwa mauntulas kanyan way mauntulas kanyan ay dalil lagi ang kutwa katru ibn Umar at tigiya na taraan nasul hilal apaman na sukun sumanga tao nagyang kutwa ba adisiran di maniyata apaman na pagilay niran suulan si iku masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu Rasulullah anni ra'aituhu nasu ibn Umar na pianu tulian si iku Rasulullah amat anas kanyan na mili niyan way mili niyan suulan nasukun sunabitan wa Muhammad na miyamuwasas kanyan wa amara an-nasa bi siyamihi na ini suguyan si iku mga tao apaman na pusa siran sabab sa giyang kutwa miya kasulad subulan na Ramadan. Na anto na ikatalo mga pagarya misi ko agama Islam. Aya ikatalo ukit nagyang kutwa taroto pantano agyang kutwa bilangan o Sha'ban ulan-ulan na Sha'ban na 30 gawi. Aya paman na kapkulawlanan mga pagarya misi ko agama Islam na igiraman uto paman na dikilay suulan. Sagyang kuto ika-30 kagagawi isi ko Sha'ban. Gyang kuto di ka paniyata na amay ka di maylay suulan. Paman na di maylay suulan ma'adami ujudi ma yamna'u ru'yatu min ghaymin aw qatar. Paman na aya di kakilay sagyang kuto ulan aya makaaron sagyang kuto kakilay sa iku ulan. Nagyang kuto paganayro nagyang kuto ghaym. Gyang kuto gubun. Anta aka lumalakap. Apaman na lalakapa na dunia makalilibut nga apaman yan na dunia anta aka romrandem apaman na ginani paman na mga say pagkaaran sa giyang kutwa kakilay sa ikulan ay gira manuto apaman na makapalagi yung kutwa bagubun alo malakap apaman na lalakapa na dunia anta aka romrandem na ditanu kilay sa ulan sabab sa giyang kutwa apaman na agyang kuto ba ang mga say misa sa pangsagyang kuto kakilay sa agyang kuto ulan anta agyang kuto Qatar agyang kuto abug anta bayanak buhay paman na sagyang kaya mga darapatan sa Pilipinas na daa makapal saya abug anta daa makapal saya bayanak ugay na sagyang kaya mga darpa mga country tagira manutua paman na paman adna masa paman na giyang kutwa makapalabayan nak anta kaabog naptena sa giyang kutwa paman na derpa o mga tao paman na kusugat yan na giyang kutwa magigid nagina ni mga say pagkaalang sa giyang kutwa paman nakakilaya sa giyang kutwa ulan tigo mga ulama tano tigiran na ayadali nagyang kutwa katrong nabitan wa Muhammad atigina innama ash-shahru 29 yawman fala tasumu hatta taraw wala tuftiru hatta taraw fa in ghumma alaykum faqduru lahu mata natigu Allah tigu nabitan wa Muhammad aya bilangan o ulan-ulan o dina susaulan nagyang kutwa paman na 20 agusyaw gawi way ubakan watigu nabi pamuasa taman sa dinyo maylay suulan wala tuftiru hatta tarawna ubakan ubuka taman sa dinyo maylay suulan taman ito mga pagarya na aya ditano di kapuun mamuasa agwaya kapbukatan o nagyang kutwa maylay suulan way maylay suulan gitu mambu ipaman na ditano di maniyata sa gyang kutwa ika 20 agusyaw si ko Sha'ban nagu ka 20 ang tanupman agusyaw si ko Ramadan na paman na gyang kutwa peniyata tanupman sa gyang kutwa paman na kapakasul gyang kutwa Syawal gitu aya paman na sunabitan wa Muhammad na tigyan na ubakano pamuasa taman sa dinyo maylay suulan
naguba kanu buka taman sadini umailay. Upama katigu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasapangan rakan wagiang kutu ulan faqaduru lahu nana aya ini mana mga ulama sagiang kutu uqaduru lahu adiyang kaaniyo na tigu mga ulama atimmu syahra Sya'ban 30 yawman na kompleto niyo agu ganapan niyo wagiang kutu ulan-ulan na Sya'ban bilang mga gawi isi ko Sya'ban na 30 gawi sabab sagiang kutu paman na ang mga haditham ya'aloy Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam naginan mga pagarya paman na di tanuman na kergenan asara paman na katawan tanu agiang kaiya okit sagiang kutu kapakasuldo bulan na Ramadan paganeron kasuin tanu busa magaan nagiang kutu paman na may lay suulan ikadu nagiang kutu adna makasaksi makapanutula milay niya suulan na telu nagiang kutu genap tanu udi mailay suulan na genap tanu sa paman yan na 30 gawi genap tanu sa Sya'ban na 30 gawi nah di tanu saya din paman na kerimbutan kenapa penapaman ada pernah mga peda gawi udi nagiang kutu ba tiga tanu paman na adna mga tawa paman na miya taroto pada miya genap sa Sya'ban na 30 gawi na disiram pena pemuasa ka paman nagiang kutu pena ikadua gawi na kergenan siran mga pagarya na naayad na mapia nagiang kaiya paman na tanu dan tanu agiang kaiya ukit agama tanu agama Islam sagiang kuto paman na di ka pamuasai si iko bulan na Ramadan miya kata sagiang kaiya bitiaratan miya kata sagiang kaiya bitiaratan di tanu ke pasada giang kaiya paman na pegusain tanu kagi paman na miya kala uras tanu na ino ka insyaallah na sumpatan tanu bus iko mga pada uras tanu insyaallah nagiang kaiya di tanu di ka pamagusay na paman na ayad na mga bitira tanu saya nagiang kaiya mga bitira manunumpang sagiang kaiya bulan na Ramadan insyaallah na sumpatan tanu bus iko mga pada uras buhay giang kaiya live tanu na para buaya sagiang kutu mga usayan makasusulod sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Panganitan si iku Allah subhanahu wa ta'ala paman na miyaka kuwatan sa guna sa giyang kaiya pamagusitan. Bakaw manuto sa giyang kuto paman na kanal tanong sa giyang kaiya bulan na Ramadan sa penalamatan ko sa kanu sa giyang kuto din yung di ka pamakinag sa kanu walang ulangwan paman na mga pagsakan ng mga pagarya pagsiku agama Islam. Sa salamu ko sa kanu puruman sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.